Chairman of Presbytery Long Shulong, Jinseng Samna, Idealang Yakaneka Jinshakri, Tongi Hakaneka no IC. Di Long Kitkam Tongka Jinseng Samna Presbytery Parok Oin. Di Pat Tongki Komiti Bukher Bukher. Ia PG Delegates Lala Ia Kabanya Koi Hamni, Ia Kabanya Perhatikan Bukun Tongka Presbytery. Ia di store Tongka Presbytery Kila Ia Kabanya Lunjukkan Kinong Syarai Tongka Alam. Ia PG Long Kumi Long Pan. Ihap kibaren bagi para sama baro nengkongnya ai play kata kerteng di kontrai unong indungi Jesus Christ ngapun pau ya cing sngomu krau yo play ukulai stay ya kaman kunyo ang ai ni hala bangala ai bangiran rungkat tapi kung cing seng samla Long Presbytery ia kaban yeshunta ban sam na kian di tong play hakan ni cing kundu jongki hakan ni snam Paul jeng snow yo ulay na markaw kung yung ngay na kulisat ko ko bukan la urinya iya kamanuan nagliti ko sangay kanisya bunta ki kung kajini sa samla ja Presbytery nagkaroon na makita ini jeng kendo ujumi kan long ko le na mereka long jeng muntoy na kanta jong na kunjur na kanta jong ilang baro ingala ay ban sa store ya kay ko ulay udan dia ban kran kren jong akan dia ko ayos kumbai Chairman ilaong kadikisian ng pangingab na maayang pindu at ng Presbytery at habang makasang ikabanpay sa diyan sa kanat sa parok kiniyan ngalong mga ngamin po yun yung parok ikimapilig ikmatmay kibalang ikadan po Presbytery yung tingampat supoy ng namuno district yung tingampat supoy ng namuno Dahil na makita ka daw mas mapumay hayati kung ito itinanay kapor pangawan kalagti mga bakla ngalalit po siya Lator kalau lagi para Presbytery, ngakili volunteer orang kalau Presbytery jeng samlang ni kalau ngong hai kalau sudah ngong ngakiu ibadah kali dengan orang ada yang mengkalang sebiji nama pengalak Islam ngayat ngarong kali kata cakap belum jeng seng ngakiar nakali ngasong ngangkap ngasong ngakiar nakali ayat dibuat ngai ibai beri bang ikut jeng seorang kam Orang ini orang ini yang hendak Long Presbytery, nama ini dilakukan Pak Presbytery, dan senang mengangkat selain Pak Presbytery yang itu. Ini benar lagi Pak Presbytery. Ngambil yang tahu orang sini, kita baru mengerai. Nado pengami ini nak snow melakukan problem semua, nama kerja di sini seperti niam teri kita kias sesi satu kenai. Ngambil nak konseling untuk post COVID mesti. Ngasak kot konseling kalau konseling itu semua kedua kakwis mesti. Yang ani kat ni terai ngamak sukan kuai ngak pasang man kuai seperti kan orang impik ataupun cuma la teks dia orang semua hakol ni mau as soon as possible iklan call ni tengok makol dah bisa hakpa nama lebih junior cuma makol ni ki reply dah orang dan jenis yang kita nyeruan yang tang sumi jenis yang sekolah yang mana terai dengan la orang kuai call rupiah dan ring ai mau pak yo play Bangla ay pangyayari tapi Presbytery hangin na kapor rubiang ngala rupan isu tentang waktu. Dengan sembaro ini niat jomble ini kan dicengkerman nama kata punya lam ini. Dia terteng di sana tempat ini untuk program kita dalam program di referan PS semua sekai. Dia terteng di sana di Precious Star semua. Dan ada yang balang Presbyterian na diwan dan yang kebalang kadang pembah kat kilometer ini nampo. Tidak manian itu berhenti banyak saja menompo amasyo. Dan itu senang ada kendan, ada yang pernah pindah di kecil-kecil di sana, pindah di kecil-kecil di sana kakak besar satu parti di junior di sana forming kuliah serangku. Dia ada yang meladat di nanti continue di MTS di sana, namun hanya senang ada kakak. Dia senang ada kakak kendai kakak rekoi Presbyterian semua. Kalau aku make resolution untuk pemain tapi kat jangki institutions yang senang baru pendek atau store, dikumtar senang arjak kendai, ngala kau yang net exam dalam subject English, awak naiju, berdin mengakhiri yang net dalam hanju, bisnan ngala let nak cari vocational college, vice principal of college, ngala dalam cari vocational college mentah homesning, vice principal, yang mentah yang ngala PhD dona. Satu asna ni yang hendak dia kaji PhD jonga posting jonga nama kita kalau di permanent college ngambil Aisyah Syaki pastoration sinar kita kena izin itu nak kalian di jonga nak kena jonga kita baru
Det här blir på så att vi ger pris att det är liksom lätt. Då är det nationellt som går att Kau pas ni pas ni, ni wan ni kan aing lo ime kan ni nak ais ni. Nama kita kita ni, meri ni semua ni, belai nak pakai sesuatu ini. Wah abang ni lalu dia mau nama lembaga kian yang keren di kam di mana ni. Jemur kita perkat kita ni belai ni kan semua si ime itu orang baru. Jadi aing lo pas ime, lo pas kita siap kita terakhir itu sukses. Ni dan yang kan dia tahu kalau pas ime pas ni. Nyuan nama kata ni kepuan, ia kebanuan di sini lam tu sampai. Abang kita hang ni belai keban pusat di sini siapa kian tu sampai. Mesti kam hari ni, mesti cuma di sini perkat tu sampai. Mesti orang di sini pelan pada di sini lam tu ni. Kita dua ni makta lain yang nak konseptor ini way. Menusai di sini di sini perkat tu sampai. Mengelar konseptang di sini mayang kian tu sampai. Penjual ni belai kita orang kita pelai orang berdiam di kian tu sampai. Berkam tadi itu pun juga ini keman dengan lah belai dan semacam ni pertai katung bikin kita yang kian bersama. Aja baru dengan samino nak sentuh bersama. Lamru kecil perkat tu kita download tu di baru. Kita dalam tu memehi belai mana tiang tu. Nabai kita baru minggu ni kau terpan. Agak pertai tu drive untuk kita suci stress. Aman. Benta nak kirim jong lain sebab makwa dia keban yalam jenggot kepen jongi akan dikono haisni kalau nak siti kepentong Yohanes kalendong kebaar kedekat kebak ke siti kepentong jong Yohanes kalendong kebaar kedekat kebak ikan tiang kita orang ni go konham kalau kapor makado bakumba kilayo semua Bauta bayale persya ya pres uwan. Wat mentaru lamino shibun I bayale persya ya pres. Nangtaken mitip bakalong kapor bakado. Go konhem kalong kapor bakado. Bakumba kilayo snow bauta bayale persya ya pres uwan. Wat mentaru lamino shibun kibayale persya ya pres. Nangtaken mitip bakalong kapor bakado. Kebentak pedeng dengan kuai penyalam jemut kapeng jemi kalong nak ini kebentak nak ini kepati alar kaphang kapong wat mentaru lami ideale persya yokres. Even now we have antichrist among us. Ni dong kinong ideale persya yokres. Kapag itet ia kena kirim bejongi moman lakas ni. Culture bangga mengiim niui ya kirupong hikai ya kirupong ngen no kiba we are widely accepted kiba kibriu kipediang tangba kidei kibomde kijeng hikai kiba kibriu kipediang rendi kijeng hikai bomde kijeng hikai kiba bakalah rendi kiba wat hak jenglong kijeng kijongi Kristan tu ngipediang ya kijeng hikai kiba kumta no Hagatian karangki on it makes no difference what you believe as long as you are sincere about what you believe. Compare with ingat dah ero. Kampai ke bab ingat terdownload bab sim baru. Compare ingat Reha bab ingat ikan download bab sim baru. So this kind of philosophy, mau dirupang perhat ke buku ini kia lampakan. Ya kecilong kecilin kejongi kumgi Kristen. Kini statement dan ini kita ekspresi kai, ekspresi personal philosophy. Mau jingkar hat kejongar simet, jom beriu ini sengi pemerintah. Nama em ini sengi begini it's my life. It's my life. Kata kita kejongar, ya kai pengkuat pemenyalah pemen, tilang dia ayu ki, timut ayu. Mo, ni em harus percaya kebalang pemerintah, but according to the scripture that is completely untrue. Katung bijingkai kebetulan bijong play kita baru personal philosophy jongi kijenget kijongi kilong ibabakla habang ikai makata sa kanila city gumentong bijong Yohanes nado bentong mo habang ipuli kini benta baru kanong kabaan niyo ibo Yohanes ukran sa pang-artili kibor ukran sa pang-ki biarong persya tipet hakalong kabintong Kedepan nanti ibai hadu aku beri ukuran kejengnya persya kedai dijingin bagi jing isi between love and hatred,
kelenong ke baar ke bahnyong ke kanyong habedeng ke truth and error ke jing sisam ke jing bakala kani kedai bentang kebanggaan kuat nomor kata ia penyelam jengmun habedeng jong. It is not enough for a believer to walk in the light and in love alone. We should also walk in the truth. Kamlong kababiang, lalekam patbiang, ladamanga, patbikum kibaget, niat tang hagijing syai, hagijing it, lemdang niat hagijing sisya, kejong trajung Jesus Christ. Ngipuksan niya lagi, mo teng-teng hagijing niat, nanti kejong i, yung i adalah jong para macam ini. Yang ini hagijing syai, reyulepan ya hagijing sisya. Ngimlepan ya kecing sisa. Ngiem nama kata akan mereka por jong kecing ini. Por jong kecing ini it becomes critical nama kata. Don't come high na begini nama kata. Begini yada ya lagi. Na ini kecing sisa ya lam bakal. Begini yada ya lagi. Na ini kecing sisa ya lam iba bakal. Hakan mereka berkat kebang lapun kuliah pada yang jongi. Ngiri yang jangan serius. Kejong yoles sabau ko. Ya lagi disiki kejong nama penrekam yang arteli kitian kibai pat kinom tho kimda penrekam tan berkata kitian dalam kisni kibakado last days mau ditang penrekam yang kitian lagi siti kijongu kisni kibakado bangsa kawai pat kitian mau penrekam dalam kibayale persya yaukres antikris karitan tani kecakan kebagilah kitian kijong pada yang siti kibalatho sertang Antichrist, nong yele persya ya Jesus Christ. Ini baru kita yones ko kapan i lani kapan sisya bamanga pagmani ni hagrex ni patipon kibama. Habang ita de ko thok jong yones hangi bagi pile bahai ni unta ka kir jong lai ni la ko kun kam ye ni kinkin go help dear children go help. Kini kan fatherly affection. Lalu kejinglong father figure, kejinglong kejong Yohanes kum upa ubadon ke concern. Dan ubadon kata kejing snow kejing ubalong ku unong sumar. Na kapenta kita ke bangsa pulih ya kesyiki kejong u. Kejing temu kejong u nama kata habang bertok ini kintian kalong pangwon dan iban maham. Ya diberiyo ibang sepulih kesyiki kejong u. Syapang ki bangsa Jia ha kita gisni kibakado kau kan yang dia jenis yang sama lama tengah ko ai bagi tengah aktif tengah what do you understand about the last days gisni kibakado dia gisni iyo menno dia gisni kibakado kistan marutan ya semua bebuan pedang kinong yalap jong itu kuno ni ha gisni kibakado dan Yohanes orang pai gisni kibakado ada jasna musuh Ajar senang mencuat. Mereka minta ialah yang kisah ibakado gede mentah. So that mentah is already like 2,000 years ago. So what do you understand about the last days? Kini ni kisah ibakado. Menurut apa yang jom tiga bisa tulis Bible tu itu dengan kisah ibakado ay nilap pang jengko. Na ini biblical reference pang kisah ibakado. Biblical reference pang kisah ibakado iyo ay. Dan kawai na pwede sinran ditong Jisu ko om. Ni imag singi ke bakado. Uyo Yesus support yung ba? Ladang tong mata singi ke bakado. Dadang de kuwi pengyalapan pengit jadi singi kado kedin tak singi langit na makatip te ang Bible. Menong singi bakado kesedang. Ang Bible hisap tulis Bible ya. Siti bentong Yohanes ngat rider na pedang jengtik because na first time dia kena bentaro. Siti bentong Yohanes sermon first time. Dan bentong kita, la dan bentong kita kena dengan ayo ni ada yang mang Yohanes siti bentong Yohanes minta semua. Hari kita sampai sini bakado. Yohanes ukang sedar dan yang orang kita di sini bamu di sini bakado haga sisya, mo? Kani kalau kapor jong disni bakado kita sini bakado sedang nando kasni Pentecost. Kami mana pedang joki ngilade berakhir Pentecost Sunday dan ngilade berakhir Pentecost Sunday bagi ngihaga Cina haga Pentecost jayu disini Pentecost mana biarlah
Mana biarlah. Kadang isni jom jistan jom balang Kristen deh. Mana biarlah isni Pentecost. Petros deh. Uyalah Petros jiayu. Kalau buat perlu kita Kristen yang Yesus Kristus lain ajar buat. Okay, so it's a massive conversion. It's a mass conversion. But hadin kita ibarat Petros seorang. Pagkijin kasi Pentecost kulit nilahay kami apostol dan nong doa. Okay, bentay bersakaman. Hagapag kanyo kanyo Petros wong bulawong. Handre kani kalong kata balong do Joel unong itu pa. Kamjia hagisni kipakatu ong belay. Bangan heno no musim jonga halor kedok baro. Igi konsentrang bagi kon kita jom pi itu pa. Bagi samla jom pi. Yin yo i jing tu pa. Bagi temen jom kiru. In Posneo, yang Kijing Posneo. So we have been living in the last days since the inception of the church. Na do kepada Kristen kalau sedang ni im hadis ni dibakado, ni im hadis ni dibakado. Dia nama kata dah Yohanes ada kitab jemput pau, uyat pun apa yang ek bangsa jian. Hari kita hadis ni dibakado. Uang harga sini bakal anda niu, anda kemarang kenal, berani antara dunia, dan kemudian support lagi neng, support lagi kili, berumur syar, dan dia mengintip hai kecil bijak play hati mentaro, dan nampak cumi dan asa yang kau kemarang kenal buruan. Tambah kecil bijak play itu ini mereka dicincia kalau ada cia. Yo dandang kita ni, dan yo dandang kita ni lah kita tahu kita kalau ni yang cukup ni nak yo pingin. Kamu langsung minta kalau ada jian kita jian, okey? Menok jian. Ada por bagi apostol kita ni. Deh, kejian mentak himarong. Deh, orang yang tahu yang cukup kita himarong. Himarong kita ni, kita mau kuliah. Karena kau ke air himarong kita halal macam kuliah. Marhanta kita ship forward kita sensyar kita marong kita pencitam iki Kristen harus kau Yohanes sudah describe kita iki penia beki opat samiro na medeng tu dia pakado uang iki Kristen atau pi orang kita jinsai macam pertai kita hawat boleh kono iki usia iki te iki hadi post te iki dah rong solo salai city of Rome baru kita kelak kerja ya tu nanteng pi berganti yang hukum kita pensya ya lambakna Nampak bahawa Yohanes keren, sekarang kita isni bakado, sekarang dijing tumpau, marsiteng nekri jinjia kila jial pah kiri ajar senang di balik no. Ndai jinjia kita isni bakado berkaitan why it's not like that, okay? Jadi yang ini kan tip, ini di jom lagi yang tak yang binela penyadai kalau dia nanti dia nong itu rupa dalam dia, ngelak penyadai dia nanti dia nong itu rupa dalam dia. Tapi yang kepor hukum ketemu Yohanes. Ong ba udon uta unong yele persya yaukres. Udon uta unong yele persya yaukres. Kami kekentian anti-Christ. Lapendan kami katang daw Yohanes. Lapendan kami katang daw Yohanes. Haki siti jongo berkunjur aka kitab cintu pau. Haki wei tentang ilap yang kekentian anti-Christ. Ditang Yohanes. Lapendan kami ya kene kekentian anti-Christ. Kita diberiyo. Kibaluan haka terteng bejong Christ. Kita lero yang ditambah di bakarau. Kita di baru kita nong hikai di bawah. Kita nong hikai di bawah. Hikai kalau Yesus Kristus umsyam lah hikai. Yesus Kristus hikai ini sebagai hikai ini sebagai humility and servanthood ministry. Hikai ini sebagai semua bagi long isakri. Kata ada yang hikai antara Yesus Kristus. But what do we see about today's ministry? Kalau ini ministry kami sini meminta. Need the prosperity gospel. The more you worship God, the more rich you become. Kalau kita sakri yo boleh kata tentang yo mati kijing terku. Kibukum kita di mengelak kini. No? Wan si kijing hikai kijong wan si barang kijong ni yo mati kijing penyem. Ker pinjaro yo boleh ai ni kesta. Lalu Yesus Kristus itu the last test of faith of Christianity is what? Is well. Kijing long kijing Kristen kalau sisa ke last step jangan kata ada kasta. Kan mau sambil sama terus pak boleh jadi semuanya orang itu menolak kau kenal ngan le ayu menyo ini sih kita berbom cukup jisun kau orang itu udah beli ayu sama orang itu udah beli ayu kapan kau jisun orang itu keliu ya kau ini sih keliu orang itu menolak
Hitim yang bodoh boleh sama harus kau boleh cuma isu menbiar berkeliru ngan le ayu kan yo agak cuma juga hitim. Tiap tahu jisu orang kuno yang tahu jisu nak keli, tahu keli jisu orang yang kuno. Ukeli yang atau nelayan lagi, si hukum lagi hukum orang kuno. Orang yang kita ngalala naduk pengadang, nah kita ngalala naduk pengadang. Dengan tahu jisu orang itu biang kelen mah. Berarti sepak cuma baru, ais beduk, mo. Tahu sama orang lelaki uang em. So the last test of Christianity is your knowledge. Kedis pak, mo. Ya tu ini lah di orang ada hipo di Yesus Kristus ngendrus pak. Dah pun. Ibu bon nak kita nyalam joki. Di ministry ko merokan, di benar bergerak di Indonesia. Ministry ko merokan. What kind of a car do they drive in? What kind of car do they drive in? What kind of a mansion do they live in? What kind of gadgets do they have in their hands? Kiyen hukum kino gidan, kikali hukum kino ginya, kifon hukum kino di pendem kau. Hangtang yang keran sang di beduk, kerentangan di beduk. So be aware what kind of ministry are you going in. Kipen saya alam bakal kita kita di lo kita kita aisyah ministry kita mulai. Berkata ministry kita mulai accountability ya. Kepisah PPI saya ya, dan bekerja di London, right? Kung kebalang nama kata is high time menginut berkeran di Indonesia. Ngimte kan, naya kerantan dia dua kata yang mulai berusungsi, kimak sungsi saya. Was Jesus concerned when he talks to the Pharisee about their sin? Jesus hados, ani yang amnut dia berkau di Pharisee kenong yang lamyam tu bapli, ya, menuju bapli. Ya kapok kan dia kapok. Nama mereka dalam di sini pemangini yang mentah, yang iye yang nyalam di bawah kan, mereka kian berjauh play. Kaya dua ini berkaum itu bentai bersama orang kuno, kedekat hendai arpau orang kuno. Gila lagi nak nampai jauh ni, hendai kim siam lalong ni, nama lada kita lalong ni, kindai asak lembat ni, hendai kita mino, nang penjauh penpau yaki, parok, pakai melong di jauh ni. Balik kita mino nak barang. Jesus Christ membawa Yohanes Pak. Nama apa kita ini kijong play. Dia nama kata ada orang Lamino. Balpun sisa. Bak ini kita ikan kiai. Inong yang lambakan. Inong yang lek kerja. Kita balang dengan Jesus Christ. If I want to reform the church, kita bonda, kita kurang, kita pastor, kita balang Presbyterian. Kita mino. Balik kimi. Kita bon pastor bang ayo iban dikendu. Idan ibu pastor dari bang yang ngaturkan ni. Yang precious naman na head kami nga yung precious nga kami ng mga Presbyterian na marapane na mga gamba si pastor ng mga Presbyterian di don kay janto nray kimla pangkat si Jordan iyong ko kata hatoy bukum ditani ng snabjan paniigin kita Jordan di mo kita paniigin kita Jordan di mo kita nray kay ko ni kan hanggang na katutuan ni ko kita nak ada itu keting di jomplek orang kita pun kita sisa kindai beri jomplek kita nak buat jangka balang yang balik ayo dan tempat tempat balang. If I really want to reform the church, I should be here and reform it. Ada kong pastor, kong teman pesan, kong nong yala, kong yuk semua di jumpa di jomplek. Ngamdan kam dia pergi nak balang balang itu. Rehan tadi dengan syok dengan penimru ya kan. Jesus Kristus long cio, hadu kong yak kong cio. Uklan ni nak balang. Anda criticize kan ye baru barang jo ko to. Uklan sen barang tu nai. Uyak ko jiu la kai ko jiu la ter ko jiu. And that is what we should do. Kung kikon ki jong kapalang na makita ni bele ni kam counter ban kreni ni jingkai ko to ki mamangar mengiyo ma. Hagen isni mamta balik ke dol kam ni ban kren. Hagi jingsen sama kami kam. Nama ki babon ni bisa ilang paklara ko burong di Kidik samla nama ni. Nama we don't have that stage that we are still searching for the truth. We don't have that according to nama ke egi jinsha bingo. Hakin buat no. Buat mengadai jawab poin lah benar ni. Kena jinit nama ini kan dia orang poin sebenarnya dan dalam Presbyterian. Juga tak tes dalam sendiri orang rasa. Satu baptisnya,
Kita dinong yang waktu kita ro, di bawah muda pinsa pembaptis hangat. Pinong yang di sini Jadi mau di lapan baptis segala dia don the way pak pembaptis itu. Matang di pembaptis yang kita penuh balik. Waktu pembaptis biru kalau balik biru kau ini siapa nih? That's how it should be. Mereka bilang illogical, tentang ini hakam illogical encounter itu. Kung di sana aja katakan kita ketika kuat. Bagi tinggi dia lagi. Yang dijing siapa yang melakukan ini? Mereka lagi dijing siapa ni? Tanpa kekitian itu. Tanpa kekitian itu. So unless lemda mengarah orang ini bisa melakukan kebalang yang well versed with the Bible mo, ipulih kekitian kita boleh manlak sini. Kita melakukan nilai percaya ini kita roh. Sudah lembablah. Kat jika kita berusaha slow day ni. Yo sebut nama dia yang pindah dari sana pergi ke Jerman day almost for 2 the day. Tambah dah yang ego dia semua tapi yang jom boleh dia mampu kau mana dia kan cek. Yang kebangan kerana dia yang nak kita jom boleh dia kan dia dulu yang blindly. Kimlah benda dia dulu yang blindly cek yang nak kita jom boleh nak apa ini. Boleh tu dia ke bos pakai dia sini untuk kamu jom Yohanes. Tentu kita baru kita tahu tu. Kerana berkata waktu ini kadang nongol. Nang magda kong kipingan kadang nong kini kinong yale persa yo kres na magda kinuan hakarupong ka mamingileo nila kan panya in a very acceptable and pleasing ways hagi rupong di mamingila ginamla ko ng yaki mo kin benderkan ke tien bijong play kin benderkan ke tien bijong play tien bijong they will talk about Christ and his redemption kin Christ from Christ ke jing tien bijong Sebab dia kenapa kecil depan? No, si pedagang dari jadi kentian dia bagi orang kentian keren trusted terms. Kentian dia semua orang senia. Mereka itu baru dia among to nothing. Kim don AAM. Dia dapat kita dalam kentian dia mulai orang. They are wolves dressed in sheep's clothing. Kilong tang kita ke isuri kiba pong dari sini jong kilang bro. Isuri yo pong dari sini jong kilang bro. Kiba pon na keren kita na pong Haka Presbyterian Church of India PCI mo, dan ako ang Christian Communication Department. Ni French ang kiki baru kini jingilang bakla. Tinggal ako way the down let's say kala lang pagkabalang Presbyterian jong kalang boring na kay sa mga tao, dumakadeng siya, yung pon sa mga like in the service is too boring mo. Tinggal sa mga kung jing sa rangtaan. Ya siyang yung kuya luwanya, temjing temya, ay ko ya lunjing ay ko ito kana. Subhanallah ba tinong punya di sana. Andrea kuburong pa orang itu ya ngampu abang kami Presbyterian jongtin dari riwayat kadang di guidelines ke jongkan marang Presbyterian riwayat bagaimana yang langsung di sing sama lagi dengan tentang apa salvation. And recently the ICC kat NCCI kapan Bill Gates ng PCI ng pa sa conference ke jongkan pa youth representative dah ba mention ba Ita ibang wan ini memang hapo alai posnan yang apa etik kapsul ini prinsipnya kita alai posnan. Right? Who are the youths then? Mana benda yang sama? Jadi halal kita ngomong ke PCI itu angkung ke komite latihan ni kang ba? Halal kena ngomong dan kamu akan provide dia kata kawai na kipor ni jinisan kan kita contemporary worship service. Bagi samla ila kanuman dan lewat kirang baru agak style yang cuma bila iman mani udah. So kan dalam arupang berkomunikasi dengan dalam traditional worship service kan ini juga berkembang contemporary worship service. Mau kebakilan dem menruai dan san, they are free to express themselves. So PCI kampung yang no dari style yang dalam kampung tu kita konsep apa yang kita. Yang dalam kampung tu kita konsep apa nampak dia online lada video yang balik kita ini balon di jongki. No, kita ibarat yang cukup banyak terakhir ke best kejongkan, buat ibarat itu. Yo insya Allah lambat lah. Yo don't give all the people kalau Presbyterian kalau boring, one bang you long free and express yourself. Mereka balang Presbyterian, but the way mainland churches, hindi na balang Presbyterian, the way mainland churches, nation itu no step. No, hadir di komite itu pun, hadir di jengikan di sini, hadir si posnya mengenai rakyat kami kan no, hadir al posnya mengenai impact no. So there is no shortcut method. Jadi bangga ko ay bagaw dito kung samla. Nga mo samla yang tak biasa. Mo yung ang hindi samla yung tinamon mga larang dito na mereka. Nga hablang pati mo. Mereka hindi na niya kung yan siya tingin akin ng report mo yan. Begitu siya
ha ki jing yelam bakla na ki ni ki nong yelam ki bakla on ki ma ni ko 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 no ko phim na on everything about themselves glamorous ki baro ko ki jing yelam ki jong ki long ki ikan na ki kuat ki ibang Namar kata dalam Matius memang arusau san ko na ba Chris lamler bati long iko lamler kimi pakin pen iya idak ki bakrao bati bakla kat ban support wat ya di belajar hakmi ngalai ko pa tapi kebomot ba uji sukres ulah ada kuat pa ulah ada itu pa iban di nomor kita mo bakin sawan ki beriu ki hukum kita kiban leyo kiban saya lambat lain kiban saya lambat lain kiban sepen ibi betar jinget ko ibi dan kamdei kami sisa kata bijitip bijong pi itu minta kamdei sisa bang jin sisa kadang dekat lambat ki bang aku ai ban mau ngil paro tung kisah na pun jago presbytery kalau kapeneng dalam na kota jenilang paro omdan balak berkam terai kapeneng heaven is not your father's property no undai binai pa jadi lalit buk jakai bisa beneng nomor don binong keren jongi singi pamantai oh ngatu kata siapa neng dia mangi pati ingin kesan jongi ahmad imiration mereka kenal kan kau di amut di sembrang di jong jisu bila jong jisu yang yo pun dah kau kenal harta di hina di jong ne mo yang pun yang ayah apa sok nak kecil yang kecil rumah ya kita jisu dan dinai wong no kata pun sok kan kesong pau jangan mengapa pinut terhadap klaim ngada hasunda jisu kami kami lawan itu ya nobody can claim heaven Henry they tang jisu Kristen kudan ka hak pun kata yo tang jibril binong yalam yo baklai ko suku ibi unta tang bagi dinyo ay ko kenen kamlong kunta try jisu Kristen ang pa lamah ni pangila ganlong kila snow pa kaya dal pa na kini kinong yalam kita kadai bentar menentang toa di yalam semua that we should be aware of the Antichrist. Hindi yung malayo, pansumar hayal din. Banyak hayal din jengkai ninyo semua. Yo sering bagi YouTube channel, di Instagram page, di Facebook page, mo tidak kisipun ki berkinong yalam, ki self-proclaimed evangelist, ki ording galadi, tunggarang galadi, saya lagi doktor. Nam pindah di teologi berarti kan? Di pas teologi online tunggu store mana galadi. Buat di balang di jongi mentanya lah strict ada one long stone. Hagar ibu is not jongi lagi yang unless you get 50% and above. Himla akan apa lagi boleh ini. Lada kimio 30% sejauh. Kata berul telah mereka mentalikan sang senen. Don hipan nak kedeng jongi mongko akan ikut pijinsya. Don hipan kedeng jongi mau ani habau boleh ulak hak. Boleh hak ini bomang konstan. Ruhut kan bukan? Dah kita berbomang konstan bomang akan Kristen. Kibun take ministry, kila milik kumbi missionary, dan kan mission worker apa jangan senang dan kan is God's ministry on the pastoral ministry. Kereta berapa pastor, kami tidak mau minta. Apa bismo tu boleh pat lejik kesen sari mene ai look kau kan kata di ministry. Kami dia pengen memperhati penhidupan kana. Ngide ban give up di mentality di hukum kita. Dari kami di semua boleh pat ina pun pastor ke Kristen kan boleh pat. That's how God helps you. Pimla apa one fine day don't come way to solve bahan nomor pulai. Ndai baro don't come way to somewhere boleh pakai kertas. Ndai way kita kau ya lagi yang jengkau boleh. Kadang kami ingat kita nak kata don't yang juga para samla. Kita buat untuk ya lagi kalau boleh sekarang boleh. You should be excellent in your studies. You should be excellent in your studies. Kita boleh Naduk dikini keparo aku ai berong ya kan ini ju mau kikun dijongi ya kalau hatam tuin ai soblay mo iki hatam tuin ai soblay kecik ka apa bang ko ai berkeren berkali-kali bentar kita do bang ko ai berkali who are the antichrist mau gilai iki first part gitu nong yang mau kelai di kai ka apa ko abang I am an antichrist we are the antichrist Balik on we are the Antichrist. Balik on nga ada unong yelek percaya Christ. To go against somebody, we need to know that person. Balong percaya Jesus Christ ngidai kan itu yu, ngidai kan tip yu, lemdan nilai itu yu, nginomla ya kemenle percaya nginomla ya kemenle percaya baru menteng jumi nama kita ngene. Bang nesnobo hang jenglong jengim jongi kuman sini. We are the Antichrist.
Yo let's say mene bangkran sang ministry ni tayo kita dang utang kita di dalam percaya Kristus. Mereka semua sih kalau mengaku store, mengikut store, mengikut teman besar bilang bilang percaya Kristus. Balik, we know the truth but we cannot say it out loud. Itip izin siya kung mag-load man ongya kan. Itip izin ko bakala ni balang ni bisa mengijumi, tak gimnot man ongya kita. Nilong dia percaya Kristus. Nilong dia percaya Kristus ang katabarukom. Ngilek percaya Kristus makikian di pangikran. Kikambil ni ngilek, kijimot kijing perkat kijongi, kipamangla kesini. Yesus Kristus hikaya ni bilang diberi kuna. Hikaya ni bilang diberi kian mulai kita. Hikaya ni kian mulai that donor berfungsi kijongi baro. How many of us can say that we have done that, right? Kalau orang berjongi dalam orang hari ini skip nilai kita baro. Bagi double dan donor pada komisi mengejongi baro. Bagi lagi adalah kejongi para marjan kejongi kumbaya lagi. Tak nomor nak kejongi kibelanot panong dia kita. Lalai kita itu. Lemda mengarap lalai kita dia. Jadi menolak bersama Kristus. Karena Yesus Kristus orang Yesus Kristus pada keren lepas mengenai jelek kejongi baro orang. Daki sentuh di jong kita yang atrai mereka donor di jong kita pakai jenayah. Sentuh di jong atrai mereka donor pakai jenayah. Kalau mau pakai jong kita kita sama aja belum semua perspektif kita don hanya pakai semua tu kalau Yesus don hanya orang kaya. Kita lihat di college di jong kita, di school di jong kita mana resmi, saya jinterai di jong kita and you take Christ along with you wherever you go. How you behave on the weekdays shows your relationship with Christ on a Sunday. Kemudian pikir macamnya menjadi orang maksi kata hai kapun yang kerja day kerja ikut menjadi yang boleh harus mengtry itu cuma sebenarnya macam who do you see God to be? Kemudian iyo boleh. Kemudian iyo Yesus Kristus. Perkataan kerja bagi kerja kenduk menjadi kan penolong yang bagi yang kerja menjadi kepemanah sini baru situ. Kejelah ni kalian jongi gede kejelah Kristen. Not a Christian state in the sense that it is a Christian state. Majority of people gede Christian dalam penduduk kami yang Christian state orang tahu along. No. Kalau along unconstitutional. Legislator ni jongi dia semua ni orang pun dia. Who told you that Meghalaya is a Christian state? It is a secular state. No, it cannot be called a Christian state. Even though 75% of the people are Christians. No. Yang lain harta compromising mentality. Kalau menurut surat Om yang lebih di Kristen state, menurut tentang surga, berarti kita jinjisnya. Nama balik, nama lagi small secular alatnya lebih. Ngikuah ekonomi, banyak yang lang. Are you not denying the truth? Atau ngimilik rasa, ngilai boleh kuah ini begini? Kecil ngomong, dia besar-besar dapat yang jumi di Kristen. Mereka yang mengenai percaya kemukum kan? Kebomsian, kepercayaan kebomsian, mana betul, mana bangsa, menjadi Kristen, menjadi kami kepada jadi bukan sama lagi dalam ini, ya dan di bukan sama lagi berkenan bagi kami kepada menjadi iPhone yang tema, kita menjadi iPad yang kita beli kita itu pisan dari dia nomor sokal itu kini ya, mar iPhone Pro entah sudah almost silakan. Mana lagi grade 1 officer lain bagi itu lalu silakan dan mungkin banyak sama dari sudut iPhone mana mau naik deh. Berasasnya mesti buat school semai. Kalau pas school di school kita kan no, kita lagi modal beberapa di HSH international school 20 lakhs a year. Kat bakat tulok jom hikam poin dia kata harap sistem di tamat. Dia bisa nih kan pas school pula. Kita kali Mercedes berkordi, no? Tadi segi see, you are the Antichrist. I am the Antichrist. Naruh kuncu yang ada di store mo. Ngaim dijengin hukum kita. Ngaim dijengin hukum kita. Hukum kita ide yang dimangilai percaya Kristus. Ide yang dimangilai percaya Kristus. Corruption jelek kata ni. Umpangi ini. Rape. Ide kata kita Indonesia bisa berbor. Lalu dikelong dikena, dikonsumna. Mana kita atau kita Sunday school jom kita berjamaah. Ikon juga barang jom kita beri hukum kita. Hukum tak artinya di Antichrist.
Menobisyon pisah for election apa pun tarik kalau ada kepon. Kemudian kita betul mentaliti ko, bagi ay simbe. Long smoke active high ta ko. Bagi ay simbe, iklan pang de wan ay hike. Usay tante wan ay hike. Wan ay hike. Wan terway hike. Kepidin sim kinong ba? Tapi ay ajar iba na stoda sa pagkatay na sa. Ya, tak ada. Tak bisa kau bangsa milik mission yang kalau sistem ibu ibu mengelola kelapa itu tidak. Mission itu mission itu we believe it. Is it not the time to question that? Where do we get the money for mission work? Kawan nak pakai pun coba balon di bangsa. Apa pun tak ikhlas boleh untukku. Kedua saya kedua. Kamu boleh mengenai berikut. Lepas itu kita kita kenal bawa deh. Kita cumi kalau dan kalau kita mission menurut dan keluar dari sistem dan kalau mau kita menolak. So the first thing that we should do if we don't want to be an antichrist is to invite God to be with us in the church. Kumang PCI kalau persangkan benda kita contemporary worship, but unless we have God in the midst of worship, nobody will come. Kijing persang kijong itu diberi kita kijing rumah, kijing pot, kijing tem, kijing drum, kita ini paro, ini tanggung jawab sawal daw lagi. Dari habaw boleh dan kita tindan ru, tak perlu revival tak kan kita perlu lawan hi, kemudian kam keyboard, kemudian kam drum. It is God who should be in the midst of our worship. Kung isang nama kita hindi nagpen, ya jinglong dijingin dijong ni kuman laksmi. Atau itu semua bahaya yang Yesus Kristus. Ngiem kum kata jua jok ini. Ngan kapan yang itu kalau samla mo. Yo lese kata itu pun nak jok ini ngambil kaya ya berpindah hidup bandit ya. Okay, then we occasionally can be hantai gitu. Oh, once in a while it's just a glass of wine. Once in a while it's just a glass of wine. Then nakata ini Valentine's Day deh. Hindi hablet mo. We have to do it once in a while. Christmas party hamle ni, don't do segi family jom itu long modernize itu kata-kata, no? Itu long western itu kata-kata. So the concept of celebrating Christmas is gifting each other with a bottle of wine. Balik ini ay semua bahari Bible. Balik ini milik penong jingseng wine. You might think like I'm very orthodox. But we have to be Christian. We cannot avoid that. Mau kita belum. Naman begini kita baru kijing semua bahan di long pangsyukur. It is the joy that you have in God that can never be taken away from you. Kada kijing semua amen. Kapag pidon baru Jesus Christ kapan memahami akan sinong ini kapag daw ng roy sa mundo o taste and see that the Lord is good. One month yung try. Hindi man kita simbahan ito ko. Deh panging lang mati, deh panging latip, deh panging lang tuyo. Pangisalakan niyo. Pagin salah, pag iyo dah tolong dah penting baru. Bergin mamle, bamu kuah ini bangin le. Deh, kung gisamla, kan pilih jadi kare kawin cili mga sa pilihan. Kamu nak pedang jongki, gisamla ni hiit niya. Pi niya. Samla pi niya. Gampang kalau dia engage dengan saya itu konfirmasi dengan sensitif kan. Kalau nak yang lebih tinggi dengan, dia isu semua kena. Kan dia jadi it's a very slow emotion. Kawan suki dah, kenapa ada dia yang, kenapa ini tu yang, kenapa dia kedua yang. Nama apapun ada yang tertinggal tidak akan sama. How do you fall in love? Mentari pun baik dulu Instagram, right? Hi, where are you from? Kadang-kadang dah friend apa sih? I should not have answered that time. Then, so ni kita ibu kita ayu kami catch up over a cup of coffee. That's how you do it, right? Can beri recognition dalam Instagram pada kita no I love you. Kami happy to show. Yang happy to show. Adalah itu nak error dia apa? Tu saya let us get to know each other. So try to love Jesus, to love God also is the same thing. So unless you met him, unless you know him, you cannot love him. Kenapa ni Jesus dalam daging tempat itu?
Jadi jengkeli waktu kita jengkeli nongkrong ya tadi itu apa yang orang nak sampaikan? Atau orang lain kendor yang Yesus Kristus mengalah dan itu nak mentai di jom kita you are willing to do anything. Hayang kita terai ke dalam. Kita terai dalam kita. Kon di dalam ini orang dalam bagi paralog kita leh orang yang tidak pandai. Nak mentai Yesus Kristus dan ayat pak kita kisah kon le jinge sang roh kita terai. Kalau kita hidup Yesus Kristus, that should be your mentality. That you should be willing to do anything for Him. Perhatikan ino yang kenangan bak di rumah ini. Kijing long balik barok malah ino. Nado bala pentingnya. Hadiah nangka lami ini mana ada ino kena sembram berdiri. Ada yang hadir di diri sedih ini. Kijing rumah itu kalau utang kan kijing rumah. Kano pame ong teng aku lagi ngelek ngam pernah. Nampak dia itu para marjan penjualan penyekiran ni. Right? So all this might sound as a joke, but that's what it is. But naman kita baru pakai yung day nong dia berday nong day greatest. Yang bapiti nong day ipop ibalik yung tip pasti kaya di ipop. Dek doon kami yang harap ingin nama kata. Bangili kita ikon di mga writing, ikon di mga ulay. Lembak sa taking di mga we cannot go against system. Yung mga ay manali persayo. Yung mga ay apa? Long dikati antikras. Ibreu gele persayo ulong bakikin di bangikran, kikam di bangile bati jumur di jumur. So you should always remind yourself every morning. Tidak mungkin mau ya lagi kumki Kristen, no? Kita mungkin motivational speakers, ngam makin kita lah, mereka kita have a camera set yang pakai yang apa? You are handsome, you are beautiful, you are great, you can do great things. Kan motivate dia lagi bila sekolah tu bila semua bahaya lagi, mau bila semua bahaya. Mereka mungkin Kristen kita ingin nak healing step, pada dia terang. I don't want to be like Christ. Nampak melihat percaya Christ. If that will be your prayer, dan kita ada di sini wajib semua orang lepas ni. Kalau betul mau kita kaki ni di sama aja lepas kita ada balangkan orang kan telah. Nampak kita belum disini berjumpa pada sehingga dan kamu tak ada benda dia ada ketian. Mereka ini kamu dunia. Kita belum kita berjumpa pada sini. Kedai belum yang kita kita buat tip bami midai kita mulai. Ublay markal bak ni jamil ko ay kita mau yang berarti untuk bagi semua yang berkait dengan gendong sa ilang bakla hindi kaya dito bigin wan hindi siya sa kina kitin di jomte bakla apa pengin usia bahaya lebih yo mideki ka tin mga persa yung persa ublay ko 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 daira ublay markal gurong